sama khat kiting na pi sinelo ave pinong bwa gamo na kempe nong sop siang sa nong inasisan hang beki nakamakhat bekit sinabi that sa long kinong hopi kasam naghebel nakamaw sungkin singi nong inaok huming ganun na taong dikizel sinelaw kinong iti nanay kemper nong biyahe silang tetunod na bito yak take kemper nong biyaso na kemper kaya dingin ahoy lang nung hey sakin inalian pinong biyago because Jesus sinelo in Korea kad binong lo na kiting nabi kalayan ng obidinhi katukun tiyang inakuto nung ponggawi nung inaang sunga nung pumtang kalaw nating bay sinelaw kinong iti nanay kempo nung biyahe silang tetong nun na bito yak take kempo nung biyaso na kempo kaya dingin ahoy lang nung isakin inalian pinong biyago because Jesus sinelawin ko nasisan makatkiting nabi sinelo avec pinong buwan kamo naghembel nung sop siyang sakit nung inasisan hang beki nakamakhat bekit sinabi tagsan lo kinong hopi kasam naghembel nakamaw sungkiting na inaok huming ganun na taong dikizel sinelaw kinong iti nanay kemper nung biyahe singlang tetunod na bito yak take kemper nung biyaso na kemper kaya dingin ahoy lang nung hey sakin inalian pinong biyago because Jesus sinelawin kong biyak kad pinong lo na kiting nabi kalayan ng obidinhi katukun tiyang inakuto nung ponggawi nung inaang sunga nung pumtang kalaw nating bay sinelaw pinong iti nanay kempo nung biyahe silang tetunod na bito yak take kempo nung biyaso na kempo kaya dingin ahoy lang nung hey sakin inalian
是你。